Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Kaseng People's Democratic Front uba Bantai Dor Lingdo uba longru menteri bakmi ya katanat karep karyang jong ka sarkar jela ulong baka PDF kanum le politik satya na kabenta ginong rep hendai ka jingle politik ka debe ha secretariat haba kren chikilat patai khubor ba Bantai Dor ulong ba unom la bantip ya ka ega jingmut jong sumbut menteri rang ba ka jela uba prestun tensong berukwa on batai halor kemat kinong rep hendai kum menteri dan ne satya ban ong ni kan tho namaria ga jing pelat biang ban pendan kam dawai sbo ladap ban shim khia da katnat ya kabala penmi na du ka khandai tarik mentau benai ulong bahu usnam arajar khat saw ba ka jing lang ka kenhun menteri kala shim rai ban khang no ya ga jing pendan kam dawai sbo yuria uba prestun ru uladan lang bat baro kitip ha ka to por kari ka sarkar kongres hendai hadien ka jing ut jing nam ju kinong rap kaseng PDF kabaladan lang ha kabor bat komu menteri bakmi ya katanat kinong rap lashim khia mar ya kani ka kam ban yo pelat no mentah kami objektif ni ngamtip boleh you yo koi setu jelang nomor beli nak kalian kan department iham khot ni khot yang ini MLA kan pandai kita jalan lang ada yang juga por minister in charge juga agree bila khot ila jelang agak tega sini khat tarik agak por architect but agak por architect dia dalam bagi officer baru bagi lawan syai bagi lawan rah bagi ke sini nak benta bagi yo berkir daga dor jong ke company daga dor ke babiang baga nusta kumulong nusta dia berkir lah naga market ke dor ke beri sanspa ke sanspa ke sanca tinggal ada pelong dekat jelang ada air presentation dulu pensyai dulu bidai batga office order ke bapenmi kendai tarik agas nakal yang Department of Agriculture didai na taga dawan itu ini nakal yang ke jumala keren syai tangba nakal yang jong TCM kai ka jingmut pakai wa pembatai na tarai kata ka syong ri among mereka ke kamram ke jonga minister ya ke jingut ya ke jingnam ya ke jing lenyar yang jing jauh mat jong ginong rap labun bun senam nanu arjar kat sau bana di notify ya kan scheme ban ai subsidi ginong rap ya kini alternative dengan ra no kinio nomor baru kata ni TV setiap pelak jadi nanti kadang wan ra ini scheme kini ke scheme kan long ke jing to nomor tak ginong rap juni tangba tang ye kitu affected area ni ndai ban long belong por manusia belong lain lah badi hapu yo tang ye affected area the Department of Agriculture kan monitor dan AIS ki blok kan bu ki outlet nang bakin yo bagi nomor tungi kin yo bagi awareness program ban batai ki kundo berpedun kam nang bakan ni gajing ya ti jongi yang organic farming bakan kita ya kini ke cakap ki bangis tu amla syu agar pan agar sosa agar ubi agar full ubi bagi don kam kami ria lah ban mi kata ka dei ke bagi perkhat bakai ke babahatam manle ye tamatay parti jongi ngawi pi aga manifesto kalakan siya ba nginyang bagin da bagin kentiu yo nong rap jongi ka chalo kata ka dei ka bangilale agale yo du petisi ya awal ka katsau dalam kabinet ban no ya ni kan ya ni ka dawai dai nam dai baru itip ya kata aja katsau dengan kai sarkar yo beli sarkar konkret baban no lepur kat temtip nong rap dan na hilang dengan kuat berkata kuat menunggu mat kau ipi agak politik sih habis politik sebab tam nak jangan election tambah ni nak yang parti nak bentau nong rap ni boleh politik keren election but adu mentah kan election ke badan dengan election ke pemi profesor dan akan dah jadi but lembong bah adu mentah baladon ni koi pakai election but PMUI yang tak baladon dengan election jadi tangan dengan profesor dan dengan rak mereka ini sebuah skim jadi nak tak ada ya kai ke ba jah kai ke ba keren dah ngamdon ye banau beritang ke wei ngidon lang sarkar nak keren ya kata ke jingsim ada advantage pada ga election wai ba don kap wai ba kamba mentah ke partai start partai social media dan Jepang kan di layar itu tambah ni jadi yang kebentar nongran buat mut buat partai dor buat mut ke parti PDM kan le kan nom le ke politik sekali be sekalian ini pun ini keren nak bentar ke bet jungkin option kita berapa kita ada ini nak